meso suši, ja sam seljak u srcu i duši. Nalazimo se u centru Subotice. Ukoliko se odavde uputite ka jugoistoku, odnosno u onom pravcu, na 305. kilometru naići ćete na jedno malo mesto koje je sušta suprotnost od ovoga grada, ali ima jednu zajedničku stvar zbog koga ga mnogi mešaju sa gradom Subotica. Selo u opštini Svilajnac, gde više od polovine meštana živi u inostranstvu. Selo sa velikim brojem skupocenih praznih kuća, čija je cena mala za prodaju. Selo sa istorijom starom više od 600 godina, sa školom od 40 đaka, 2 prodavnice, jednom kafanom u kojoj malobrojne goste zabavljaju Dulka i Veca i selo sa malom poštom u koju svakodnevno stiže nekoliko pogrešnih pošiljki zbog specifičnosti naziva mesta. Selo Subotica. Subotica se u spisima prvi put spominje još davne 1379. godine. Po verovanju, u to vreme je iz sela Petkovac, jednom od meštana, pobegao konj koji se zaustavio kod reke Resave da se napije vode. Tražeći svog konja, čovek je naišao na lep ravničarski deo gde je i ugledao svog konja. Videvši da je ovaj predeo pogodan za življenje, meštani Petkovca, po preporuci nepoznatog jahača, lagano su počeli da grade kuće na ovom mestu. S obzirom na to da je po verovanju bila subota kada je konj pobegao od svog gazde, meštani su dali ime selu Srbtinj, što na rumunskom znači subota. Dolaskom južnih Slovena ime je promenjeno, odnosno prevedeno na srpski jezik, te se od tada ovo selo naziva Subotica. Subotica danas po zvaničnom popisu ima oko 1200 stanovnika, od čega je njih 600 u selu. Druga polovina uglavnom živi i radi u inostranstvu i ne planira da se vrati u Suboticu. Pre 50 godina, odnosno 1963. godine, Života Grozdanović bio je prvi Subotičanin koji je otišao trbuhom za kruhom u Francusku. Već sledeće godine isto je učinio i njegov prijatelj Miroslav Petrov i od tada pa do danas Subotičani su masovno odlazili da žive i rade u zapadne zemlje kao što su Austrija, Nemačka, Švajcarska i Francuska. Po mom mišljenju 80% ti ljudi ostaju tamo. Mladež, a za stare i oni zbog mladeži da ostanu tamo, retko koji će se vratiti. Svi oni koji odu u inostranstvo najviše novca ulažu u izgradnju kuća u rodnom selu. Retko koja kuća je manja od 100 kvadrata, a svaka mora da bude posebna po nečemu. Ili su u pitanju jarke boje ili specifične i skupocene ploče kojima se oblaže kuća ili ograda, zatim razni ukrasi na kapijama, od orlova do lavova izlivenih od betona i obavezne ograde od kovanog gvožđa. Većina ovih kuća je prazna. Samo tokom leta, kada vlasnici kuća dođu na godišnji odmor u rodnu Suboticu, kuće ponovo dobijaju svoj smisao. I to donekle, jer se uglavnom ne koriste sve sobe. 70-godišnji Branislav Ilić, poznatiji kao Brana, jedan je od meštana koji je 1979. godine otišao u inostranstvo. Prvo je otišao u Austriju, zatim Nemačku i posle u Francusku, gde je dočekao i penziju. Branislav kaže da je odlazak u inostranstvo kod njih postala tradicija. Pa jeste tradicija zato što, kao što sam i rekao, ovde u selu, kompletno je selo u inostranstvu. Samo 2 kuće koje nisu. Mislim, to su neki koji ljudi zaista su ovako, i to su te nisu otišli. Međutim, ovi su svi otišli i svaka kuća ima po nekog u inostranstvu. Sad, zavisi, kažem kako, neki možda i misle da se vrate, neki su se instalirali tamo, koliko je meni poznato i to sve, imaju kuće tamo i to sve, tako da ne verujem da će skoro da se i vrate i to sve. Ipak Branislav se razlikuje od drugih gastarbajtera po tome što je više voleo novac da troši na život nego da ulaže u kuću. Kod njega se, kako kaže, nije javio inat karakterističan za ljude sa ovog prostora, zvani moja kuća je veća i lepša od komšine. Ovde u selo postoje kuće koje su samo izgrađene i to sve ili sa nekim dokazom da se dokažu da mogu da to izgrade ili uložili su sav taj novac koji su zaradili, uložili da grade kuće, međutim nikako to, niti sjedi neko u tim kućama, niti su te kuće završene čak.
stavili su s polja sve ovo, stavili zavese ovo, a unutra kad uđete to nije ništa sređeno. To je samo neko dokazivanje i to sve da se dokažu da ima bolje od komšije i tako. Osim što ljudi masovno odlaze u inostranstvo, natalitet je u selu sve manji za razliku od mortaliteta. Samo je od početka godine u selu umrlo 40 ljudi, a ni jedna beba nije rođena. U selu se plaše da će uskoro i oni proći kao i meštani susednog sela, koji će sledeće godine zatvoriti osnovnu školu zbog malog broja đaka. Subotica ima školu, odnosno područno odeljenje osnovne škole Branko Radičević, gde su odeljenja od 1. do 4. razreda. Ovu školu pohađa 38 učenika. Jedan od njih je i Vukašin Grujić koji ide u 4. razred. Najomiljeniji predmet mi je matematika. Najviše ne volim prirodu i društvo. S obzirom na to da selo ima specifično ime, isto kao i grad na severu Bačke, često se Subotičanima dešavaju različite anegdote. Naziv ovog malog sela buni većinu poštara u Srbiji, s obzirom na to da se u ovom sandučetu ovde maltene svakog dana nađu pisma ili pošiljke koje su namenjene za grad Suboticu na severu Bačke. Čak i ako znate da postoji selo Subotica u blizini Svilajnca, nije ga jednostavno pronaći. Razlog toga jesu nepostojeći znaci koji bi vas uputili ka selu, kao i znak koji će vas obavestiti da li ste stigli u selo. Da li je ovo tradicija kao odlazak u inostranstvo ili ne, ne znamo, ali činjenica je da se putokazi i table sa nazivom sela često kradu. Postoji jedna anegdota, u Rondi, susednom selu, je imao čovjek svadbu, da bi gosti znali gde da dođu. On je sam o svom trošku kupio 2 znaka, jedan sa leve, drugi s desne strane, stavio i platio nekih 150 € i plus montažu, tako da je to ostalo tako kao anegdota da traje i tako. Jesu te table posle toga još dugo stajale? Ma ne, to je kratko posle, možda i 10 dana i one su nestale. Njih 600, koliko je ostalo u selu, uglavnom živi od poljoprivrede. Naravno, najveća pomoć stiže im iz inostranstva, odnosno od roditelja ili bliskih rođaka. A kad sunce zađe, prodavnice zatvore, a stoka i živina odu na spavanje, domaćini dolaze u lovački konak kod komšije Miodraga Đorđevića. Uz čašicu ili 2 razgovora, ovde se svi problemi lakše prevazilaze. Još kada zapevaju Dulka i Veca, lokalne pevačice, veselju nikada kraja. Kafanske čaše, zadimljena prostorija i bakšiš zadenut u dekolte u Subotici nisu prošlost. I onda kada posle nekoliko čaša emocije u kafani dođu do vrhunca, obavezno se otpeva pesma Moje selo lepše od Pariza. Na kući se na kući, na kamanu meso suši, ja sam seljak u srcu i duši. Na kući se ona puši, na kamanu meso. I tako se završava noć u Subotici. Novi dan donosi nove događaje. Možda će već sutra još neko iz sela odlučiti da svoju sreću oproba u inostranstvu i da i on sagradi kuću veću od komšine. Možda sutra budu postavljene table na ulazu u selo ili poštar konačno bude raznosio samo pisma koja su zaista namenjena za ovo selo. Ili možda neko iz inostranstva odluči da se, baš kao i Branislav, vrati u svoje rodno mesto. Jednoga dana, možda.